radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 na FM 93.3 i Karongi. Ikisoro muri Uganda ni kuri 88.9 FM ya Voice of Muhabura. Turi kandi live kuri #akadomo radio yacu voa.com, urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Ikaze mu makuru yo muri iki gitondo mugiye kugezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Uko niko byari bimeze mu marembo y'umujyi wa Goma mu ijoro ryakeye. Hari hakomeje intambara hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za M23. Intambara abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje guhungira mu Rwanda ari benshi, mu gihe abo mu Rwanda nabo bavuze ko ibisasu byatangiye kugwa mu ngo zabo. Imana iraturengera no si twakerekeraye, ariko abaturage bose bagwaye hamuka rwose ukureba kundu abantu bahagaze babaye. Nyuma yo kumva urusaku rw'amasasu urabona imirimo yahagaze, abantu bose bafite hungabana muri bumbe sindabikogura kubona biri kugenda. Aba ni bamwe mu baturiye umupaka wa Kongo. Hagati aho inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye yarayiteranye huti kuganira kuri iki kibazo, naho amasezerano hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas yajemo igitotsi. Israel yarayanze ko abanyepalestina bahunguka binjira mu ntara ya Gaza, isaba ko ibyo yumvikanye n'umutwe wa Hamas byabanza kubahirizwa. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Nyuma y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icanye umubano n'u Rwanda mu mpera z'icyumweru, inyeshyamba za M23 Kongo ivuga ko zishyigikiwe n'u Rwanda zikomeje guhangana n'iza leta hafi y'umujyi wa Goma wo mu burasirazuba bw'igihugu. Iyi ntambara imaze guhitana ingabo 13 mpuzamahanga zaje gucunga amahoro n'abasirikare b'amahanga baje gushyigikira Kongo. Imaze kandi gukura mu byabo abasivili babarwa mu bihumbi. Mu byumweru bishize ingabo z'umutwe w'inyeshyamba wa M23 zigaruriye igice cy'ubutaka bwa Kongo gikikije umupaka wayo n'u Rwanda, ari nako zigenda zisatira umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Uyu mujyi utuwe n'abagera kuri 2 miliyoni, ni izingiro ry'ibikorwa by'abacunga umutekano n'abatanga imfashanyo ku baturage bari mu kaga muri ako gace. Inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye yimuye huti inama yayo yagombaga kuba uyu munsi ishyira ejo ku cyumweru. Ku mugoroba wo kuwa gatandatu, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo yatangaje ko icanye umubano n'u Rwanda, ihamagaje abadiplomate bayo bose bariyo. Mu gitondo cy'ejo ku cyumweru, urusaku rw'amasasu y'imbunda nto n'inini rwumvikanye hafi y'umujyi wa Goma mu birometero bike uvuye ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Kuwa gatandatu, ingabo za M23 zavuze ko zatsinzwe igitero cy'ingabo zishyize hamwe gufasha leta ya Kongo, harimo n'iza ONU ndetse n'iz'umuryango wa SADC. Abasirikare babiri bakomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo baguye muri intambara kuwa gatanu, undi umwe ukomoka muri Uruguay agwa muri iyo mirwano nanone kuwa gatandatu, nk'uko umukozi wa ONU yabitangarije ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press. Abandi basirikare 3 bakomoka muri Malawi nabo baguye mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko byemezwa na ONU. Minisiteri y'ingabo muri Afurika y'Epfo nayo yatangaje ko abasirikare bayo 7 bamaze kugwa muri iyi ntambara. Umutwe wa M23 wasohoye itangazo ejo uvuga ko ikirere cyo hejuru y'umujyi wa Goma kuva ubu gifunze. Iryo tangazo rirashinja ingabo zishyigikiye leta ya Kongo gukoresha iki kibuga kwakira no gukwirakwiza intwaro. M23 yasabye ingabo z'amahanga zirimo iza SADC no Burundi n'abacansho bashyigikiye Kongo guhagarika ibikorwa byose bakava ku butaka bwa Kongo. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zirashinja u Rwanda gushyigikira inyeshyamba za M23 zigometse ku butegetsi bwa Kongo, ariko u Rwanda rurabihakana. Umuryango w'abibumbye uragereranya ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo zishobora kuba zigera ku 4,000. Hagati aho inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye yagombaga guterana uyu munsi yarayiteranye ikitaraganya i New York ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye kuganira ku kibazo cy'intambara. Muri iyi nama impande zombi zongeye kwitana ba mwana kuri nyirabayazana w'intambara n'imvano yayo, wateye ipfuba ry'amasezerano yo muri Angola n'uburyo buri ruhande rurimo kuyitwaramo, cyane cyane ku byerekeye kurengera cyangwa guhutaza abaturage. Kimwe mu bishyashya byumvikanye muri iyi nama ni uko bimwe mu bihugu bikomeye biri mu Burusiya na Pakistan bivuga ko imvano nyamukuru y'intambara ari amabuye y'agaciro acukurwa mu gace kaberamo intambara, aho kugaruka ku mpamvu zikunze kuvugwa kuba arizo nyirabayazana wayo. Abanyepalestina barirwa mu bihumbi ejo ku cyumweru bari bategereje mu mihanda ifunze mu ntara ya Gaza, bategereje gutahuka mu majyaruguru y'iyo ntara. Barimo bashinja Israel kwica amasezerano yanga gufungura aho bagomba kwambukira bataha.
nyuma y'umunsi umwe impande zombi zihererekanyije bwa kabiri abafashwe bugwate na buri ruhande. Uku kudindira birerekana ko hashobora kuvuka ikibazo mu gukomeza kubahiriza amasezerano izi mpande zombi zimaze igihe kirekire zihanganye zagiranye. Hagati mu ntara ya Gaza imirongo y'abaturage yari itegereje ku muhanda nyabagendwa werekeza mu majyaruguru, bamwe bagendaga n'amaguru abandi bagenda n'imodoka nk'uko byemezwa n'ababibonye. Amasezerano Amerika yari ishyigikiye yasinywe n'umutwe wa Hamas bahujwe na Misiri na Qatar yavugaga ko Israeli yizemerera abanyepalestina bakuye mu ngo zabo mu majyaruguru y'intara ya Gaza gutahuka. Ariko Israel iravuga ko Hamas itatanze urutonde ruriho abanya-Israel yafashe bugwate cyangwa ngo itange Albert Yehudi umunya-Israelikazi yafashe mu gitero cy'itariki 7 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2023, bityo Israel ikavuga ko Hamas yishe amasezerano. Kubera iyo mpamvu yavuze ko nayo idakozwa gukingura amarembo yinjira mu ntara ya Gaza. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri wa radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X. Mudusange kuri radio yacu VOA. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu mujyi wa Goma. Intambara hagati y'umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kongo bikomeje. Intambara ikomeye yarayibereye hafi y'agace k'umupaka wa Kongo n'u Rwanda mu marembo y'umujyi wa Goma. Abaturage benshi barahunga nk'uko umunyamakuru Jimmy Shukran Bakomera yabibonye. Mu masaha ya mu gitondo kare kuri iki cyumweru nibwo amasasu na za bombe byumvikanye cyane muri teritwari ya Nyiragongo hagati y'ingabo za Congo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23 ahazwe nka Borne 13 ku mupaka neza Kongo ihuriraho n'u Rwanda. Amasoko ya FARDC yemeza neza ko abarwanyi ba M23 bashatse kwinjira mu mujyi wa Goma banyuriye muri groupe ya Munigi ibarizwa muri sheferi ya Buku mu teritwari ya Nyiragongo ndetse no muri parike Birunga ku mpande zihuza ibihugu byombi. Ubusanzwe kuri aka gace habarizwa umubare munini w'abaturage ku ruhande rwa Kongo, byatumye bahunga berekeza mu mujyi wa Goma. Abahunga cyane biganjemo impunzi zari zisanzwe zicumbikiwe mu nkambi ya Kanyarucinya na Don Bosco ubusanzwe zegereye aho ibi bisasu byaturikiraga. Aba banyekongo nabo bavuga ko batinya cyane kuko aribo bagirwaho n'ingaruka zo guturika kw'ibisasu mu bihe nk'ibi by'intambara. Ibi bikurikirwa nuko andi masoko yemeza ko ibisasu bibiri byaturikiye mu nkambi ya Rusayo bigahitana abaturage bahunze n'abandi bagakomereka, ariko kugeza ubu umubare utaramenyekana. Ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kuva mu gitondo ibikorwa bitandukanye byari byahagaritswe. Ubuyobozi bw'ikibuga bwasabye abakozi baho gutaha. Ibi niko byari bimeze muri karitsiye zegereye ikibuga cy'indege, aho abaturage batangiye kuvamo berekeza mu zindi karitsiye zigaragaramo umutekano cyane muri komine ya Goma. Urugero nko mu mujyi rwagati muri karitsiye ya Birere kugeza mu masaha y'igicamunsi urujya n'uruza rw'abantu rwagabanyutse ku buryo bugaragarira amaso, cyane ko n'ibikorwa byose bisanzwe bihakorerwa bitabaye. Aka gace gakora ku kibuga cy'indege kazwiho cyane kuba ariko gakora ubucuruzi bwinshi kurusha ahandi mu mujyi. Kuri iki cyumweru amaduka hafi ya yose yarafunze. Tukihagera abaturage bamwe twahasanze wabonaga ko buri wese yacaga ukwe. Aba berekezaga muri karitsiye za Katindo, Mabanga Sud, Ndosho na Keshero ahari umutekano ugereranyije. Tukihava twerekeje ku mupaka muto uhuza Kongo n'u Rwanda, Petite Barriere, naho bitewe n'urufaye rw'amasasu ndetse na za bombe byumvikanaga cyane ibikorwa byari byahagaze. Naho mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma ahazwi nka Mugunga, Lac Vert, Kasengesi, Nzulo na Mubambiro, naho urufaye rw'amasasu ruterwa n'imirwano hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi ba M23 rwumvikanaga kugeza ku y'igicamunsi. Mu masaha yo kuri uyu mugoroba muri karitsiye zitandukanye zo mu mujyi wa Goma wabonaga ibikorwa bimwe na bimwe birimo gukorwa, ariko ubwoba ari bwinshi cyane ku munsi wose waranzwe n'imirwano yakomeje kumvikana. Igisirikare cya Congo FARDC kibinyujije mu itangazo ryacyo cyatangaje ko muri iyo mirwano umutwe wa M23 wateye ibisasu byawo mu nkambi y'ingabo z'umuryango w'abibumbye hakangirika bimwe mu bikoresho byazo. Ikindi cyateye abaturage icyoba gikomeye ni uburyo MONUSCO yatangaje ko kubera impamvu z'umutekano w'abakozi bawo yimuye by'agateganyo ibiro byayo ikabivana mu mujyi wa Goma. MONUSCO ku ruhande rwayo yumvikanisha ko ibyo ari mu rwego rwo kurinda ikibazo icyo ari cyo cyose gishobora kugwirira abakozi bayo. Muri karitsiye ya Himbi na Le Volcan zisanzwe zibarizwamo ibiro bitandukanye by'amashyami ya MONUSCO, kugeza ubu abaturage ubona bafite igihunga, ubona ko ibikorwa byose byahagaze. Uretse MONUSCO, ibihugu bitandukanye byo ku migabane y'Iburayi byahamagariye abaturage babo kuba basohotse muri Kongo, cyane muri ibi bihe
umutekano utameze neza muri iki gihugu. Gusa guverineri wungirije w'intara ya Kivu ya ruguru Komiseri Ekukali Popo Romuald kuri uyu wa gatandatu nyuma y'inama yahuje abagize akanama k'umutekano k'intara ya Kivu ya ruguru yijeje abaturage bo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo ko batagomba kugira ubwoba kandi ko ingabo za FARDC zihagaze neza ku rugamba. Turahangaha cyane rwose kandi ntabwo twigeze duhunga. Turasaba abaturage bose bo mu mujyi wa Goma kugirira icyizere ingabo za leta kuko zirimo gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano urambye ugaruke muri aka gace ndetse no gushakisha ko ibikorwa byose byakomeza gukorwa neza nta kibazo. Ingabo za leta zirimo gucungera umutekano w'abaturage ndetse n'ibintu. Niyo mpamvu rero mugomba kuzigirira icyizere. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Arakoze Jimmy Shukrani Bakomera. Nk'uko rero tumaze kubibabwira, abaturage batari bake batangiye guhungira mu Rwanda ubwo bambukaga umupaka w'Irubavu basanze mugenzi wacu Gloria Tuyishime ahari. Abenshi muri bo bari bitwaje ibikapu, abandi bahetse abana, abandi nabo bafite ibyo kurya mu mifuka mito n'iminini, abandi nabo bambukaga mu mamodoka imizigo yabo izirikiye hejuru yazo. Kuri iki cyumweru nta bantu bambukaga bagana igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko byari bisanzwe, ahubwo babonaga bavayo gusa. Izi mpunzi zacaga ku mupaka munini wa Grande Barriere. Ku mupaka muto wa Petite Barriere ho nta bahunga bigeze bahagarara. Uku ni nako inzego z'umutekano ziganjemo abasirikare n'abapolisi bari mu mihanda minini mito y'akarere ka Rubavu, bamwe bagenda ku mirongo igororotse, abandi nabo bagenda n'imodoka. Ijwi rya Amerika yaganirije bamwe mu bahungaga imirwano bari baturutse mu mujyi wa Goma. Abo twaganiriye nabo bose ntibifuje gutangaza imyirondoro yabo. Uyu ni umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 28, aratubwira impamvu ye yo guhunga. It has been like a week. Icyumweru cyose kirashize twumva amasasu menshi, umutekano wacu ntabwo wifashe neza na gato. Rero naje hano mu Rwanda guhera ku wa 4, ntegereje ko umutekano waba mwiza ariko ntibyakunze. Thursday, yes, yeah, that's like 2 days ago, and ever since I've been here in Gisenyi waiting for things to get better. Uyu mukobwa waganiriye n'Ijwi rya Amerika avuga ko iwabo yashoboraga kubona uko akora bitandukanye n'ahari ubu. I live in Goma, I work there, so everything I can do. Ni naho nakoreraga ariko ndi mu Rwanda aho nta na kimwe ndi gukora usibye gutegereza. Ubu ndi kubana n'inshuti yanjye yanshumbikiye ariko sinizeye ko abandi babonye aho kuba. Like I'm not sure, they all have families or friends decide, so I don't know. Uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 nawe twahuriye ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Kongo, ahetse igikapu cy'umukara mu mugongo. Actually it's for kubera impamvu z'umutekano, kubera ko tutizeye umutekano wacu i Goma. Twagize ubwoko kuko tutazi icyaba mu masaha ari imbere. Later we are somehow fearing about what could happen later. Yongeraho ko yizeye ko umutekano wo mu gihugu cye uzaba amahoro agasubirayo nubwo abona ko ingoma zahinduye imirishyo. We expect things to get better, twizeye ko umutekano wajya mu buryo, ariko ubu noneho ntabwo twabihamye. Ariko turaba tureba aho bigana nubwo bisa n'ibigoye cyane. Ntituzi igikurikira, ariko twizeye ibyiza. I hope it will get better. For this time it's somehow tough, so we are really not sure how it will go, but we just hope for the best. Abandi baturage twaganiriye twahuye bava mu mujyi wa Goma bumvikanisha ko bari mu rujijo rw'ibirimo kuba aho batuye. Bamwe muri bo nta gahunda bafite kugaruka mu gihugu cyabo mu gihe umutekano ukomeje kuba mubi. Tunaenda kwanza tuone gisi watamaliza vita, tunarudia. Tubaye turebye aho bigana, ariko intambara zikomeje twaguma aho twahungiye kuko tuhafite imiryango. Kuri aba banyekongo bari guhungira mu Rwanda, leta y'u Rwanda yagize ikivuga. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutabazi bwihuse Minema Bwana Habinshuti Philbert yaganirije Ijwi rya Amerika, yavuze ko u Rwanda rwiteguye kwakira impunzi z'abanyekongo. Kwitegura byo turiteguye kubera ko nta nubwo ari bishyashya. Aba bantu batangiye guhunga muri 2022. Igihe hari wenda nuko bashobora guhunga umubare munini kurushaho urenze uwo dusanzwe twakira, kuko muri iyi myaka ishize buri munsi baraza. Imibare mito yatumye kugeza uyu munsi twari tumaze kwakira 14,000 birenga. Ariko mu kubera wenda ikibazo cy'umutekano uri mu hakurya y'umupaka, niho tuvuga ko dushobora kwitegura kuba twakwakira benshi barushijeho. Ubu rero ni ukwitegura nk'uko bisanzwe, kugira ngo nibaramuka hari abambutse bahunga ubuhungiro, tube twiteguye kwakira no kubafasha nk'abantu bakeneye umutekano. U Rwanda ruvuga ko nta kibazo rufite cyo gukomeza gucumbikiriza impunzi
impunzi mu gihe imirwano inakomeje by'igihe kirekire. Abana kubwira gaswakire kwa 2022 bagiye kumara imyaka 3. Hari abandi bamaze baje muri 2012 bagiye kumara imyaka 10. Hari n'abagiye kuzenza imyaka 20. Iyo umuntu asabye ubuhunzi ntabwo umubwira ngo ndakwirukanye, biba muhaye ubuhungiro. Iyo aho icyo yahunze cyarangiye niwe ufata umwanzuro ku bushake agasubira mu bye aho atuye hakomoka. Hariho ni kimwe, ntabwo wavuga ngo bizagenda gutya cyangwa se bimeze gutya. Mu bikorwa by'ubutabazi ni ugufasha umuntu uguhungiyeho. Harimo n'abajyaga batabarwa wenda nka biriya by'ibirunga bakazamara iminsi 3, 4, ibyumweru 2 bagasubirayo. Kugeza ubu mu karere ka Rubavu harabarirwa amasite 3 yiteguriwe kwakiriza impunzi z'abanyekongo, harimo site ya Rugerero. Gusa leta y'u Rwanda kugeza ubwo twarangizaga gutegura iyi nkuru ivuga ko yari itarakira umuntu n'umwe usaba ubuhungiro. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu. Urakoze Gloria Tuyishime. Abo rero n'abaturage bambuka bava muri Kongo bahunga intambara ibera muri icyo gihugu, ariko kandi no mu Rwanda si shyashya, kuko icyo bani cyose ku batuye mu karere ka Rubavu mu bice bihana imbibe n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyo biraterwa n'amasasu yatangiye kugwa mu ngo zabo. Umvuko umunyamakuru Eric Bagirubusa yabibonye. Mu mirenge ya Cyanzarwe na Rubavu mu tugari twa Buhaza na Busigari byegereye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu, byiriwe byumvikanamo imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje byarasirwaga muri Kongo. Mu ngo zimwe z'abaturage b'akagari ka Busigari umurenge wa Cyanzarwe batweretse aho isasu bemeza ko ryapfumuye inzu y'umwe mu baturage. Ni isasu bavuze ko ryakuweho n'ubuyobozi bw'akagari, ariko ntitwabashije kububona ngo buri twereke. Twewe twari turi hano tugiye twumva amasasu gari kuvuga cyane, twari duhagaze hariya riraturenga rigwa hariya. Twari turi kuyumva nk'uko turi kubyumva gari hano hirya nko mu Rutagara. Numvishije mfite ubwoba kuko ntago numvaga ko byaba biri nka kure kugira ngo bingereho hano. Urakurikiza biki? Urahunga biragenda bite? Yewe nahunga se ngahungira hehe? Twabuze uko tubigenza. Twabonye gaje ari menshi, ndari rimwe gusa ni menshi bari kohereza umu. Murahunga murakurikiza biki? Turahunga tuje ni Imana iraturengera, nose twakerekeraye, ariko abaturage bose bagwaye ahamuka rwose ukureba kundu abantu bahagaze babaye. Bo nyuma yo kumva urusaku rw'amasasu urabona imirimo yahagaze, abantu bose bafite ihungabana muri ibumbe, sindabikogura kubona biri kugenda. Murahunga biragenda bite? Mbo guhunga byo bishobora kudashoboka, turindiriye wenda ko twabona ko byakemuka, naho guhunga aho ndago guhunga turi kubona birimo. Hari umuturage watweretse amasasu 2 yari yafotoye ayafite amashusho yayo muri telefone. Icyakora ntitwabashije kugenzura niba iyo foto ari umwimerere. Hari kandi umurima w'intabire abaturage batweretse ko haguye igisasu cya bombe muri Cyanzarwe kinjira mu butaka ariko nicyaturika. Aho bari bahashinze agati kariho agatambaro k'umutuku bategereje ko inzego zibishinzwe ziza kugenzura ibyacyo. Nyamara hafi aho abaturage baba batembera baganira basa naho ntacyo bitayeho, bavuga ko umwuka nk'uyu bawumenyereye. Twabuze uko tubigenza. None se ko muri mu gace kari kumvikanamo ibisasu? Twabuze aho duhungira. Ndano waguye turembwa nk'agaguye nagareguye hariya. Diragera ko utanyemva ku muhanda kubera mu rugo naha. Ndi ku muhanda mbona abantu baraje ngo niho reguye. None kuri muri iyi zone kandi twumva ibintu bitameze neza. None ko nduye hariya. Ubwo nyine turarindira iby'Imana irakora, niba bigeze no twiruke. Ndakundi byagenda. Mu ngendo twakoze mu minota igera muri 40 twamaze mu murenge wa Rubavu twicaye ahitegeye ubutaka bwa Kongo bwaberagaho intambara, byari bigoye kumva urwamo rw'imbunda n'amasasu ruceceka. Ahagana mu masaha ya 5 n'igice z'igitondo umupaka muto uzwi nka Petite Barriere uhuza u Rwanda na Kongo warufunze. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kumenya niba ugufungwa k'uyu mupaka urangwa n'urujya n'uruza rw'ibintu n'abantu ku kigero cyo hejuru ryumvikanyweho ku bihugu byombi. Amakuru akavuga ko uyu mupaka wafunzwe kubera ikibazo cy'umutekano muke kiri kurushaho kuwusatira. Joseph Kirangirire ni umunyarwanda utugigoma. Twakubitanye saa 9 n'igice inzego zishinzwe binjira n'abasohoka zimukumira kunyura kuri uyu mupaka. Iyo bibaye kuko numubwiriza butumwa ngewe numva amahoro y'umutima wanjye arimo gusa, kandi nizeye Imana yanjye gusa yuko ishobora kuhandindira kandi umutekano nuko mpabaye mbese. Ariko iyo batakubwira ko umutekano utameze neza wari gukomeza? Ahangana niho babimbwiye kuri immigration bavuga bati umutekano ntabwo umeze neza, bati buretse après midi urebe ko nyine ibiko biri bigende. Nuko nguko bimeze, ariko ngiye mfite ukwizera ku Mana gusa yuko ishobora kuhandindira
kandi yahindiriwe ibihe byose byashize. Aha kandi ku Gisenyi biboneka ko umutekano wakajijwe mu buryo budasanzwe. Mbere ya saa sita kuri buri muhanda winjira muri quartier z'umujyi hari hashyizwe abapolisi bafite imbunda bigaragara ko baryamiye amajanja. Ni nacyo kimwe no mu bice byegereye ahabera intambara hagaragara abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda RDF. Kugeza ubu kandi hari itangazo ry'umutwe wa M23 rivuga ko ingendo zo mu kirere cya Goma zifunze. Kuva ryasohoka ijwi rya Amerika yabonye indege zigera muri 3 zagurutse ziva ku kibuga cy'indege cya Goma. Bagira ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino. Duhere mu Burundi. Ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru mu bakobwa iri mu myitozo yo kwitegura imikino y'igikombe cy'Afrika. Desire Hatungimana byifashe bite? Itariki 12 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze niho habitombora i Cairo ku cicaro gikuru c'ishiramwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF. Uburundi bwatomboye igihugu ca Burkina Faso. Olivier Niyungeko yashikanye abahungu mu nkino za nyuma z'igikombe cy'Afrika mu 2019 niwe amenyereza abo bigeme. Intumbero yiwe nkuko yabigijwe rya Amerika no gushikana uwo mugwi w'abigeme mu nkino za nyuma. Kugira abishikeko avuga ko bisaba ukwitanga kudasanzwe ku bakinyi no kubamenyereza, ari naco gituma bahise mu gutangura imimenyerezo hakiri kare. Amakosa twakoze twari yabonye muga menshi yari ama experience nico gituma turiko turategura ingene dushobora kukenyera uko dushoboye kose, kuko muri aturafisa professionnel benshi gira hari akarusho bazoba batuzaniye naye handi no kwitegura nyene bikomeye. Nico gituma twatumye ko abakinyi hakiri kare kugira dutangure imyimenyerezo bamenyerane, hanyuma dushobore gukina urwo rukino turabwo dushobora kurutsinda. Nibaze rero ko bizogenda neza, kuko turavugana nabo bakinyi kugira bitegure mu mitwe ndabira nyene ingene twabushije ubwa mbere uko dushobora ko ishoboka cyose kugira dushobore kuronka qualification. Olivier Niyungeko avuga ko bazokwifashisha abakinyi babishoboye aho bari hose atanumwe asigaye inyuma. Mu bayatumye ko bakina hanze y'u Burundi abenshi bakina mu Rwanda mu migwi ya Police na Rayon Sport, tutibagiye umusatirizi kabuhariwe Sandrine Niyonkuru akina muri Misiri mu mugwi wa FC Massa, n'abandi bigeme babiri bakina muri Tanzania mu migwi ya Simba Queens na Fountain Gate. Uwo mumenyereza akizera ko abo bakinyi babigize umwuga bafatikanije n'abari mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi bashobora gushika ku ntumbero yabo yo kwitabira inkino za nyuma za Afrika. Amikoro yabo hanze arakenewe gose kuko baba bafite experience, bamenyera amahiganwa kandi bari professional bakaba akazi kabo. Cyo tubavuga ni tubaronse yo bara amahirwe ya mbere akomeye, hanyuma amatwansumira bajye bakina hanze nk'ubyo muri Swiss mengo yarabihagaritse abandi n'amakuru yabonse muga ngo mantoza kugira ndabe ko botuzanira akarusho mu rwacu nserukira gihugu. Inina Hazwe Belize ni cegera ca Olivier Niyungeko. Kiretse kumwunganira mu bijanye n'ubuhinga, uwo mukenyezi yabwijwe rya Amerika ko hari ibindi byinshi akora kugira abo bigeme bashobore kubaho bisanzuye. Tufasha abo bakinyi kwisanzura. Hari igihe usanga umwana w'umukobwa afise ibibazo swatsi agwaye uwo munsi, ugasanga yabifashemo nabi mu kibuga, swatsi mu mutwe ntihameze neza, muhira hari ingorane, hari ikibazo, rero usanga mu kibuga ntariko aravyifatamwo uko wewe wabishaka nk'umumenyereza. Rero nk'umukenyezi mba ndi hajya bajya bana b'abakobwa biraborohera kubwira umukenyezi canke uwundi mwigeme ingorane afise, nimba agwaye igituma atarameze neza mu kibuga, biroroshe kwisanzura ku mwigeme cyangwa umukenyezi mugenzi we kuruta uko yo kwisanzura kumenyereza w'umugabo. Kubera Burundi na Burkina Faso ivyo bihugu atakibuga cemewe bifise kugira vyakire inkino mpuzamakungu, inkino zibiri zizobihuza zizobera muri Mali. Urukino rwa mbere biteganijwe ko ruba igenekezo rya 17 z'ukwezi kwa kabiri, ubwo gusubiriza nago ruba itariki 26 z'uko kwezi nyene. Inkino za nyuma bitekanijwe ko zizobera mu gihugu ca Maroc mu mwaka wa 2026. Mu mwaka wa 2022 Uburundi bwaritabiriye ubwa mbere mu mateka yabwo igikombe ca Afrika c'abigeme cabereye muri Maroc. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Amakuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda, aho bamwe mu bakinnyi b'umukino wo gusiganwa ku magare bagaragaza inzitizi ziri mu myiteguro y'isiganwa Tour du Rwanda ye mwaka wa 2025. Iryo siganwa rero rirabura igihe kitageze ku kwezi ngo ritangire. Jean Claude Munyandinda.
mu gihe habura igihe kitageze ku kwezi kugira ngo mu Rwanda hatangire isiganwa ry'amagare ngarukamwaka rizenguruka igihugu Tour du Rwanda. Bamwe mu bakurikiranira hafi uyu mukino bafite impungenge z'uko abakinnyi b'Abanyarwanda batazitwara neza muri iri rushanwa riri mu masiganwa yo ku rwego rwo hejuru ku mugabane wa Afurika. Impamvu nyamukuru ituma hari abakeka ko u Rwanda rushobora kutazitwara neza ni imyiteguro iri ku rwego rwo hasi. Mu myaka ya vuba itambutse habagaho amarushanwa y'igihugu yarazwi ku izina rya Rwanda Cycling Cup yasimburanaga mu turere dutandukanye tw'u Rwanda, hanyuma umwaka ukazajya kurangira abakinnyi bafite imbaraga zihagije zatuma bashobora guhangana n'abakinnyi b'amahanga. Muri iki gihe ayo marushanwa yagiye nka nyomberi, ahubwo rimwe na rimwe hategurwa amarushanwa yubakiye ku nsanganyamatsiko runaka ifitanye isano n'imiyoborere y'igihugu kandi nayo ntakorwe mu buryo buhoraho. Moise Mugisha, umunyarwanda umwe wenyine washoboye kwegukana agace kamwe rukumbi k'isiganwa Tour du Rwanda kuva ryazamurwa mu ntera, avuga ko kutagira amarushanwa yo gutegura abakinnyi mu buryo buhagije akenshi ariyo ntandaro y'uko bamwe muri bo bikura muri Tour du Rwanda hagati mu isiganwa. Kwa bandona muba munsaba ibyo mutampaye, ntabwo wamaze amezi 3 nta competition nurangiza unyohereze muri kurusi y'umuntu umaze umwaka ataruka kina ama competition gusa umbwire ngo tuzajyana. Ndabizi urabizi neza ko hari minota ya limit muri competition mo hagati o kugira baze banyaga icyamba ati ukuwemo ubwanjye ndibwiriza kuko ndabona ko ndagera kuri arrive ya minota bayinkubise. Undi mukinnyi usanga umukino w'amagare wararushijeho kuzamba muri iyi myaka ni Didier Munyaneza. Avuga ko ikibabaje ari uko iyo hari ushatse kugaragaza ibitagenda ari uhinduka ikibazo. Ikintu kibura buno mu igare ntabwo navuga ngo ni iki, kubera ko hari uko umuntu abivuga abayobozi bakabifata personal kandi ntabwo bikwiye kuba personal kuko nabo kino kibazo kirabarenze. Ni ikibazo ahubwo bagakwiye kwicara akavuga ngo kugira bikemuke biragenda bite, ariko twe tubivuze abifata personal akumva ko washatse kumwataka kandi nta mpamvu yabyo. Icyo tugambira ari ukubishira hamwe uko nimba tubivugiye muri media nibibuke ko nta handi tugomba kubivugira kuko ngiye muri kano kanya uruhare rwo gusubira inyuma mu mukino w'amagare buri muntu wese ufite ahuriye n'igare abifite mu ruhare, buri muntu wese, haba abakinyi, haba abayobozi, haba abashinzwe amatekinike, bose babifitemo uruhare aho bigeze kuko byaragiye birakureba byinshi kuri bivuga bakakwataka personal kandi bavuze we icyo ubona kandi cyanafasha. Gusubira inyuma k'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda byatangiye mu myaka 6 ishize ubwo uwahoze ari umuyobozi w'ishyirahamwe ry'uyu mukino mu Rwanda Aimable Bayingana yavaga muri izo nshingano. Mu gihe cy'imiyoborere y'abamusimbuye aribo Abdallah Murenzi waje kwegura na Samson Ndayishimiye uyobora Ferwacy muri iki gihe nibwo hagaragaye uruhuri rw'ibibazo muri uyu mukino wari waramaze kwigarurira imitima ya benshi mu Banyarwanda. Muri izo ngorane z'agaterera nzamba twavuga gushyamirana na bamwe mu baterankunga bikarinda bigira no mu manza, gutandukana n'inzobere Olivier Granja wari usanzwe ari umuhuzabikorwa w'isiganwa Tour du Rwanda, kunanirwa kwitabira shampiyona y'isi y'umwaka ushize ku bakinnyi bo ku rwego rwa mbere mu bagabo. Uburiganya bwatumye bamwe mu bayobozi b'ishyirahamwe Ferwacy batabwa muri yombi, kuvanwaho kw'amarushanwa ya Rwanda Cycling Cup n'ibindi. Iyi sakwe irimo kuvugwa mu mukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda mu gihe hasigaye amezi 8 gusa kugira ngo u Rwanda rwakire shampiyona y'isi y'umwaka 2025. Isiganwa Tour du Rwanda ry'umwaka rizatangira ku itariki ya 23 y'ukwezi gutaha kwa kabiri, risozwe ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatatu. Rizaba rigizwe n'intera 8 zose hamwe zireshya n'ibirometero 812. Izo ntera za Tour du Rwanda ya 2025 ni umusogongero bakunze kwita prologue uzazenguruka mu bice bikikije Stade Amahoro i Remera, hakaba intera ya Rukomo Kayonza, Kigali Musanze, Musanze Rubavu, Rubavu Karongi, Rusizi Huye, Nyanza Kigali n'umuzenguruko w'uduce tunyuranye tw'umujyi wa Kigali uzatangirira kuri Kigali Convention Center akaba ari naho uzasorezwa. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwe mwabanye natwe, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi ry'Amerika. Gerero mwari kumwe kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma ubifuriza amahoro n'amahirwe.